Tu sam da vam kažem nešto o ovoj Nokia koji na mojim stranicama možete vidjeti, koji sam radio review prije za ovu Nokiju. Što je posebnost kod ovih uređaja što koriste ovaj mini USB konektor. Recimo imam tu još jednu. Ovo je malo stariji N91, koristim znači hard drive 4 GB unutra, evo on isto ima znači mini USB. I ovo je moj uređaj, isto koristi evo mini USB. Puno uređaja danas koriste da li Nokia, da li LG, da li Samsung, a koriste baš ove konektore mini USB. Šta želim pohvaliti? Želim pohvaliti te mini USB što su standardni i kompatibilni sa nekim fotoaparatima, tako da ne morate nositi 100 kabela sa sobom, nego je dovoljno da onaj dio, evo tu je, ja sam ga spojio, ovaj dio je USB-u, a ovaj drugi kabel je tu vani slobodan. I slobodno se ukopča, odabere se opcije, znači ne PC Suite, nego Mass Storage ili prijenos podataka, ne zavisi na kojem je hrvatskom, da li vam je na hrvatskom jeziku namješten. I slobodno se prebacuje video, muzika, dokumenti, šta god, evo, baš šta god. Dovoljno je ukopčati ovo u telefon, odaberite Mass Storage ili prijenos podataka i automatski će vam raditi. Ja ću vam sad pokazati primjer. Sad još jedna stvar. Ovaj Mass Storage će vam raditi samo ako recimo ovaj telefon i ovaj telefon koriste memorijske kartice unutra. Znači memorijske kartice obavezno moraju biti u ovome ili u ovome. Zašto u ovome ne? Jer ovaj ne prima memorijsku karticu, ima već hard drive unutra. Ali ako recimo nema memorijsku karticu, nećete moći. Kao ni ovaj. Znači potrebno imati memorijsku karticu. Memorijsku karticu koju koristi je evo ova, mala mini SD. Znači ona se stavi tamo na mjesto koje treba ići. Kad slikate, fotografirate, snimate video, sve se sprema na memorijsku karticu, ne morate vaditi memorijsku karticu, jednostavno je samo da ukopčete. Evo ću vam se pokazati kako. To ide, znači jedan dio je ovdje prikopčan, drugi dio je ovdje, ćemo sada s ovim malim. Evo ga. Prijenos podataka, u redu. Znači koristim vam obavijest, ne dirajte telefon dok si je prijenos podataka, vi ćete stisnuti u redu. Evo ga, i pokazat će vam se ovo na ekranu. Evo ga. Mi ćemo stisnuti znači Open, da se otvori. Evo ga, i dobite ovako. Evo, znači tu imate sve. Znači možete teme, others, applications, videos, tu je Garmin isto, programs, wallpaper, slike, dokumenti, evo sve. Sve u svemu sve. Znači iz desktopa ili sa kompjutera sa copy-paste ili cut-paste ili odavdje brisanje, sve jednostavno i kasnije možete koristiti u telefonu. Tu je samo sam htio spomenuti prednost ovog kabela ako neko nije upućen. Hvala.